New Delhi freedom fighter Koliniwo Baba Ramkishan Tomuni presidency bo Smaller State Demand Committee ni kaisa panda angka bo aro bono teisa president bo tongkha angkai aro jeng kebangma rajo sanairok phikya Bodoland, Gurkhaland, Tipraland, Gujarat Nikha Adivasi, Bidodbo, Bundelkhand, Farid Pradesh, Uttar Paschim Pradesh, Bihar ni, aro sanai Mithail, Aburbo Phaikya, Phai jeng aro Kok Salaikya, je Tipraland ni beparbo borok saka, bawa tomurbo saka, tai jeng aro borno sai khanarka, Sawi jeng tamui busuk bisi degi jeng klai tomani 2009 ni simi klai mani haipano bawa tomur saka munteu ngbai khalala no arba BJP bai engkai muntri mano alada rajo yakar dadi ketau bo haimia afrukai high power modality committeeungsai abo ake bisiba gap tau bo Saimia Bugrani Bisiti Mana Arbo interlocutor se Chongui Avon se National Tongchivo Monibagi Tintini or Haimani Budunibo Kesha Custom Bosumatari Evon Gonibo Dava Pakri Gurkhaleni Arten Knui Angbai Jafu Tung Mandaka or Kabangma Katali State Sanero Mandak Bacha Manamaya Gulo, Baba Tomu Bo Tini Tibo Kok Saka, Almoino, Tim Tibrani, Tibrasarno, then Tanani Musungu, and among Tin Saramuzung Tan Bagi money. They then Gujarat into money, Al Gujarati, Adibasi money tribal go, statehood Sano. Nkai Bihani Mithail Bo Sano, Uttar Pradesh to Sector Sano, Tai Maharashtra में वो बिदर बोसानो ताई वो संग और भाई खाना पायो का उत्तर आंध्र प्रदेश बर बोसानी तंगायु कर्नाटक बोसानी तंगायु अब 2024 नि सेकांगबा उल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आसुबी मानो आ आसुना सेकांग ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आसुबी मानो आ आसुना सेकांग जोंबो त्रिपुरानि Tabuk Joto de Tomerno Hosangui Power Nibaga cover by Yawui Tiprasar no permanent settlement solution Klangan Bagui Chung Matai Tongnai Chung Witongo Tabuk de Tin Borok Sulu Power Omahai Bodol Tongo Ata study February March Sangbatik Samilano Tipra Len ni Prosno Kajakai Butai Halka Tau bo muntri mangka usukangkai Raja Tibralen no hijack sayuri sau Raja to hijack kaya nung se abuno yakari ruble nung sangbadik samilona kai singrang mani kari sangka tai ingkai biplop de chief minister tongpurbo boro Tibralen salia singuno tingkana abuno muntri khornoi abuno Haine kiring klai tongo ebong engko bo kaisa Maharashtra ne a engko phainai probari phainai bobo tipra me NC babu tipralen ne huga ni saka thai tongo ga obo hai do umani sung tini mokolo Hasingsa buli con mai cacing di perasaan no. Saya tunggu obong la. To fanse arono gedali tong layu. Obo hai umani no. Ang tung sana musungu di perasaan kira sodak sisa lai hidi. Sisa tunggu tanjang itu. tanjang itu no meaning kerei. Tabu bisi bangka high power modality committee tamka mania. Aro ni menteri khornoi tongkha tangbo saimia
13টা সিট মানখা তাম খালাইলাইनो aboni bagino kaisa जों उनको वान सुगि मा दङ अबरबो गोबां 2 लाख नै सिजागि दंमोन हायनुगु आरो बगै जों ताव वान सुका जों गताव कायसा यापरि सानाय तिप्रा सारंनि बागै स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि अफ त्रिपुरा नै जों जेंनानि थां दङ जों अरनि थांगांखाय जों गुथुमै जोंनि पार्टीनि मेम्बार एवं पद जतन डिक्लारेशन नानै बिसिबांखा हाई पावर मडेलिटी कमिटि तमखा मानिया आरो नि मन्त्रि खरनै तंखा ताबो साइमिया 13टा सिट मानखा ताम खालायलायनो aboni bagino kaisa जों उनको वान सुगि मा दङ अबरबो गोबां 2 लाख नै सिजागि दंमोन हायनुगु आरो बगै जों ताव वान सुका जों गताव कायसा यापरि सानाय तिप्रा सारंनि बागै स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि अफ त्रिपुरा नै जों जेंनानि थां दङ जों अरनि थांगांखाय जों गुथुमै जोंनि पार्टीनि मेम्बार एवं पद जतन डिक्लारेशन नानै खाथङो आं aboni bagino जों दिनै दिल्लीयाव गोबां मा खस्थ'खाय फायलायया रेल बायसि जों मा फायजौ दिनै कुनो फाइनान्शियल बा उनको केपाबिलिटी करै जों फायनायनि थांनायनि aboni bagै जत तिप्रा सारनो कबगो फादि थानथा तंखा थानथा निंकेन सायांगो खासिलायसिदि फादि जों स्टेटहुड नाहालायसिनाय नाहाना बागै जों फाइट माखायनाय aboni bagै आं जत दिनै अ दिल्ली तंतै तिप्रा सारनो कबगो ताइ सिक्लारनो कबगो दे सिक्लारक ताबो दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन न मुथांना नमि बागै जों जतनो थानथाङै खाबाखाङै आगरलायनानै आगरलायजाबायदि नै फानो जाबायदि नै कबगै आनि क अरन मुथाखा तिप्रा लेन्ड लं लिभ जतनो हामबाय।